bakunze urubuga rwacu rw'amakuru Mamo, reka twongere tubahe ikaze mu biganiro byacu. Tugeze rero muri wa mwanya mbagezaho inkuru ziba ziri kuvugwa cyane hano mu Rwanda. Uyu munsi inkuru ni nyinshi kandi zishyushye harimo iziri gutogota. Aha reka duhere kuri iyi nkuru y'urubanza rw'abofisiye ba RDF, RCS n'abasivile bashinjwa muri dosiye ya APRFC. Uru rubanza rero rukaba rwashyizwe mu muhezo. Reka mere kuri iyi nkuru iri ku kinyamakuru igihe.com igira iti urukiko rwa gisirikare rwa Nyamirambo kuri uyu wa 13 Kanama 2025 rwatangiye kuburanisha abantu 28 barimo abofisiye mu ngabo z'u Rwanda mu rwego rw'igihugu rushinzwe igorora RCS n'abasivili. Bakekwaho ibyaha bijyanye n'uburyo haguzwe amatike y'indege hakoreshejwe konte ya Minisiteri y'Ingabo binyuranije n'amategeko. Ibi byaha bifitanye isano n'urugendo APRFC yagiriye mu Misiri muri Nzeri 2024 ubwo yari yagiye gukina na Pyramide FC mu irushanwa rya CAF Champions League. Iyi kipe yari yaherekejwe n'abarimo abanyamakuru batandukanye muri siporo. Abari kuburanishwa barimo umuvugizi wa RCS CSP Hilary Sengabo na CSP Olive Mukantabana nawe ukorera muri uru rwego. Abasirikare batatu barimo Kapiteni Penina Mutoni na Kapiteni Penina Umurungi nabo bari kuburanishwa. Abasivile bari kuburanishwa muri uru rubanza harimo umunyamakuru Ndayishimiye Regan uzwi nka Rugaju, Ishimwe Tardi na Mucyo Anta Biganiro wahoze muri uyu mwuga. Ubushinjacyaha bwa gisirikare bubashinja ubufatanyacyaha mu kwakira no gutanga inyandiko utemerewe n'ubufatanyacyaha mu gukoresha umutungo wa leta utagenewe. Kapiteni Mutoni yoherejwe kwa muganga. Umwunganizi wa Kapiteni Mutoni yavuze ko umukiriya we atiteguye kuburana kubera ko ikirego cy'ubushinjacyaha yakibonye saa 2 z'ijoro, naho uyu munyamategeko we akibona mu gitondo cyo kuri uyu wa 13 Kanama, bityo ko batabonye umwanya uhagije wo gutegura urubanza. Indi mpamvu Kapiteni Mutoni yatanze ni yuko atwite ku buryo nta mbaraga afite, cyane ko uyu munsi yagombaga kujya kwa muganga. Ubushinjacyaha bwavuze ko kuba Kapiteni Mutoni afite ikibazo bitabuza bagenzi be 27 bareganwa kuburana. Bwasabye ko uyu musirikare we yahabwa ikindi gihe cyo kuburana. Uwunganira Kapiteni Mutoni yavuze ko ubushinjacyaha bwareze aba bantu bose muri dosiye imwe, bityo ko urubanza rw'umukiriya we rudashobora gutandukanwa n'urw'abandi. Uyu munyamategeko yakomeje avuga ko umukiriya we afite ikibazo cy'ubuzima gikomeye kuko aho afungiye mu minsi ishize yaguye hasi kubera amaraso make. Maître Ibambe Jean Paul wunganira Nemeye Olivier umwe mu baregwa yavuze ko iburanisha rikwiye gukomeza nubwo Kapiteni Mutoni yatanze inzitizi. Maître Ibambe yavuze ko niba uyu musirikare atiteguye kuburana abandi biteguye kuburana. Uyu munyamategeko yasobanuye ko n'umukiriya we afite ubukwe tariki ya 16 Kanama ariko ko atasaba kutaburanishwa, yaboneyeho gusaba ko umukiriya we yaburana adafunzwe. Nyuma y'isuzuma urukiko rwahaye ishingiro inzitizi ya Kapiteni Mutoni utwite rutegeka ko ajyanwa kwa muganga akazasubira kuburana tariki ya 18 Kanama. Rwategetse ko iburanisha ku bandi 27 bari muri iyi dosiye rikomeza. Uru rubanza rwashyizwe mu muhezo. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko bushinja CSP Sengabo, CSP Mukantabana na Kapiteni Umurungi kuba ibyitso ku cyaha cyo guha inyandiko abo zitagenewe no ku cyaha cyo gukoresha umutungo wa leta icyo utagenewe. Bwavuze ko abandi bashinjwa ibyaha birimo ubufatanyacyaha mu kwakira inyandiko utemerewe, ubufatanyacyaha mu gukoresha umutungo wa leta icyo utagenewe, ubufatanyacyaha mu gukora no gukoresha inyandiko mpimbano. Ubushinjacyaha bwasabye ko urubanza ruburanishwa mu muhezo mu rwego rwo kwirinda ko ibyavugirwa mu ruhame byabangamira umutekano n'imico mbonezabupfura. Buti ibyo baregwa bifitanye isano na Minisiteri y'Ingabo kandi nta buryo watandukanya Minisiteri y'Ingabo n'umutekano w'igihugu.
abunganira abaregwa basabye ko urubanza rubera mu ruhame, byaba ngombwa ku ngingo zireba abasirikare bakurikiranwe zikaburanirwa mu muhezo. Bavuze ko urubanza rudakwiye kujya mu muhezo kuko ntacyo bibangamiyeho umutekano, ahubwo rureba abanyarwanda ko ikiburanwa ari umutungo w'igihugu cyabo. Rwanzuye ko urubanza rubera mu muhezo kuko rufiteho ruhuriye n'urwego rushinzwe umutekano w'igihugu. Abarwitabiriye batari ababuranyi bahise basohoka mbere y'uko rukomeza. Inkuru y'abashinjwa gukoresha nabi amafaranga y'ingabo z'igihugu mu ngendo. Reka dukomereze kuri iyi nkuru yanditswe n'ikinyamakuru Umuseke, aho bagize bati abashinjwa gukoresha nabi amafaranga y'ingabo mu ngendo za APRFC bazaburanira mu muhezo. Urukiko rwa gisirikare rw'i Nyamirambo rwanzuye ko urubanza ruregwamo abantu 28 barimo CSP Hilary Sengabo uherutse kugirwa umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe rw'amagereza rubera mu muhezo. Aba bantu barimo abasivile 23, abasirikare 3 n'abo mu rwego rushinzwe igorora 2 batangiye kuburana ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo. Urubanza rwabo byanzuwe ko rubera mu muhezo kubera ko haregwamo abakozi ba Minisiteri y'Ingabo, bityo bikaba bifite aho bihuriye n'umutekano w'igihugu nk'uko byavuzwe nyine n'urukiko. Ubushinjacyaha nibwo bwasabye ko urubanza rubera mu muhezo kubera ko abaregwa bafite aho bahuriye na Minisiteri y'Ingabo, bivuze ko hari aho bihuriye n'umutekano w'igihugu. Abunganira abaregwa bo bari basabye ko urubanza rubera mu ruhame kuko ikiburanwa ari umutungo wa rubanda wakoreshejwe nabi. Hakaba harimo n'abasivile, bityo ko abantu bakwiye kwemererwa gukurikirana urubanza. Abaregwa muri uru rubanza bose bakurikiranyweho ibyaha bifite aho bihuriye byo kwakira no gutanga ku bw'uburiganya inyandiko utemerewe no gukoresha umutungo wa leta icyo utagenewe, nk'uko byasohotse mu itangazo ry'igisirikare cy'u Rwanda nyuma y'itabwa muri yombi rya bariya bantu bavuzwe hejuru. Abasivile bakekwaho gufatanya icyaha mu kwakira no gutanga inyandiko utemerewe no gukoresha umutungo wa leta icyo utagenewe. Byose bijyanye n'uburyo haguzwe amatike y'indege kuri konti ya Minisiteri y'Ingabo mu buryo bunyuranije n'amategeko, bityo ko nk'uko biteganywa n'itegeko abasivili iyo bakoranye icyaha n'abasirikare bakurikiranwa n'ubutabera bakaburanishwa n'inkiko za gisirikare. Ibyaha bakurikiranyweho bifitanye isano n'ikipe ya APRFC, aho ngo ibi byose byakozwe ubwo yajyaga gukina i Cairo mu Misiri na Pyramids FC no kwishyura uw'ijonjora rya kabiri rya CAF Champions League 2024-2025 muri Nzeri 2024. Mu bakurikiranywe harimo abanyamakuru b'imikino bari mu bajyanye na APRFC mu Misiri. Icyo gihe uwari umuvugizi w'abafana ba APRFC nawe ari mu bakurikiranywe, abakozi ba Rwandair n'abandi. Urukiko rw'ibanze rwa gisirikare ruri i Nyamirambo hari abantu benshi baje gukurikirana urubanza. Ariko icyemezo kikimara gufatwa bose basohotse hanze.